Murungamiri ariti ngugi obisine bwa gavana Julius Mbijewe noritie ariti ngugi ba county batiga itonye siasa nende baritira Miru Ngugi. Mbijewe augite nandi gavana Mutumani arikitie kuthura minister bawe na kiagwetera ni MCA kubathuja na kwithirwa akibakurukia na kagiteneo kau haugite Miru nithiritwe nandi ikiora na onjorithia ni bambiritie kwiza Miru ontu buria ni bwa gukenera na kinya gwikumiria. Mutumuriuki katumenyithie Tongeria wandiko obisine bwa gavana no Dr. Julius Mbijewe augite nandi kutina muriti Ngugi ndene kaunti Miru ubwiri kuonekana agitonyera mantu jegi siasa kana kuonekania akithuka ngiongi indi moroto jwao ni kutigiriba guta Ngugi kutina kwenjanira marinya kwenda kwira our people who are working for the county staff that keep off mantuja politics balitire wananchi Ngugi na issues chia government officer whether agituma message kana kona kuringa thimu kuthukiaza government officers like yonekanite in the past mantu jau jakome mara moja so that you are as an officer of the government do the work in the office, do the work for the people of Meru tubalitaira Ngugi utina mantu jegi siasa kana kuthukia ntobara bangi. My appeal ni kwenda king government officers na to ensure to kulita Ngugi na twalitira Meru bubwega so even in our towns na rakwite tukuna changamoto ya Rukoi and there tuhakikishe and especially the Department of Environment move na rero sana when our towns are clean over and above other services that tukenda tukinenkera antoba Meru. Kulingana na Daktari Mbijewe augite nandi gavana najukitie tagaria na kuthwa kithura minister bawe para bakethwa gitania na Ngugi enda ugaki arakona kwenda kuthungutha ni antu kuandikani ariti Ngugi ndene kaunti Miru no ntumwankira nandi ndiwandikani itirethero gicokanirua nkera antu ba Miru no bethe bena wetereri gavana akiendelea kubangania thirikari na aswa nontu mbere na county public service board iria andikana nontu ni ari kuingwa ni court lakini tukwirigira mantu ya court ya komba gwita bobwega tumbe kwita twina board kena gavana omba kwithira akiumba kuweja na twanya na ara turi tukai na bwega nontu even is in the process we ensure nyamarito ya cabinet ya komba gukinya ndene assembly kenda na wakinyande ni assembly bomba kwita bagikurukie marietwa na kenda ningi thirikari uba kwitheri functional in all the departments kenda ba kwenda service ke antu ba Meru akiwa kugiru kwawe ni kuona onjorithia na antu bara bene igina bioguni pa kwambia choka ndene kaunti Meru nikenda kuritenengori na thirikari akiwa gavana Mutuma mwankira nandi na abonete kathumba. In the last 2 weeks gavana nombita kusemana quite a number of investors baraba kwenda bana interest kulita Ngugi ndene ya Meru omba kusemana ya big team ya World Bank asemana big team ya core area kilita Ngugi ndene ya towns chietu na kuomba kusi revitalize the markets at the same time na group iraita Floka neonera igimantu ya ruuji kwinaomba gututetheria kirimantu ya Boaus na water projects is a team that we saying bombe work na members betu wa county assembly bakumenya wants na alaire and the areas and the ward administrators na tukwe call upon Ngugi Euriti Ngugi ward administrator na member of the county assembly bakoba kwitha bena wiyano kana ngwataniro andikenda gutigira kaunti Meru nandi ikona nyambe shankuruki agwa gavana Mutuma nombite gwiteti na mbere kagitaka kuri ogoti na mweri jumwe akiuria kariba Meru batikire botumira kanya gaka kuri ogoti bo biashara ciao kwenda nyogucokeria gavana nkatho na nkira antu ba Meru bonde ati gavana na extend kana na rongerere kagita gakwendelea kule ambecha ichia rates na rents na licenses ouchia uma muiso joro atukita kula jo mweri jo tatu jo akurukire tweta monkantari kinyanya mweri jo 5 so na ibwega sana kiringabana nontu bwa kuona igita leo rali na changamoto ongongere igita leo kienda kutika antu batikuba kutaberingwa penalty na bonkera Meru betu kunde na ala pa kutakula rates na rents kana batirari bakurikia kuria na bombe kuthithia na mbui at least kana government yumba kuendelea kuran
nondu ituthirite nyaku county ina changamoto nyingi mono ciegie mbeca twataka Kedenes county revenue fund account. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutirwa Kangangi.